الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآخر صدق الله العظيم نسی ضرب حضرات سنگھ اللہ رب العزت کی یامنا چاورب احسان نے مہاکنا ایکھوئیبو متک مگل لیربا امام الانبیاء حیبدی رسول امدی انبیاء نبی پمنمک کی امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تپقن بیری ہائے ربا امت اسی ادکی متک مگل لئی ہین قیامت کی نمتا محمد کی امتنا اہان بجنت چنگنی حیبدی ایکھوئینا اہان با احالہانا جنت چنگنی ایکھوئی لاک پدی دنیا دا اروئی بدا لاک پنی ادبو جنت چنگ بدا دی اللہ نا ایکھوئینا احالہانا چنگن بگنی ہائے رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاکنا دنیا دا لیرنگی کی متمدہ دین جو اسلام اللہ رب العزت نا مہاک مندہ سند رکھی با ادو ایکھوئی دا مپنگ پھانا یہولمی مہاکنا ہنگلنگی کی منونگ مقتتا اللہ رب العزت نا قرآن کریم کی آیات تھابی رکھی ہائی بدی ہائی ربا آیات ادودا اللہ رب العزت نا ہائی رکھی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا ہائی بدی دین اسلام سے اینا مکمل توقربنی ہائینا امدی اسلام سے اللہ کی اپام بدین ویرے ہائینا اللہ نا تھبی رکھے ادب نکسی ضربہ حضرات سنگھ متک مگل لیربا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادسو اللہ نا دنیا دا متم خرک کی مدت خرا پیرگا تھرکی بنی امدی مہاک کی موت کی متم یورک پکاندہ مہاک سو اللہ نا حلگا دنیا دگی پوکھی اسی ایکھوئی لکھوئی لیریبا دنیا دا مپون خودنگ مکسو ایکھوئی کی متم سنگ ادو یورک پا متم دا ایکھوئی سکسوئی سوئی دنا اللہ کی مناک تاہنگنی نکسی ضربہ حضرات سنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متک مگن ایکھوئینا ہندوک تھوئی نا کھنگ لبا تارب دنی ادبو مہاک سو اللہ نا دنیا دا متم خردگی ہن تھملم دے اللہ نا مکہل لگا پسن کی اللہ رب العزت کی وعدانی کل نفس ذائقت الموت ہائی بدی ہر تھوائی پان با خودنگ مک موت کی مہاو اسی لوئی نمک تنگنی ہائینا اللہ کی رسول سو ہن گھرے ایکھوئی نکھوئی سو اسی دنیا دگی کرم بمتم دا ہنگنی کنا امتا کھنگ دے اما سنگ ایکھوئی سو سکسوئی سوئی دا ہنگنی ایکھوئی نا ہن بمتم دا ایکھوئی کی لیتبگی پاو لو تھوک پتا ایکھوئی کی نکونگ نتاب پھنگ لروئے اسی ایکھوئی کی سگن دا ایکھوئی نا تھنگتو نمیوئی کیا کبر دا یوہن کھرے ادب نوگ مدی سکسوئی سوئی دا ایکھوئی سو کنا گمبا اما کی سگن دا تھنگتو نا کبر دا تھمبیرم گنی متمدو دا ایکھوئی نکھوئی گی پوکھم اوئرگو دوری با امدی ایکھوئی گی کننگی گی مچاک اوئرگو دوری با ادو دی ایکھوئی نا دنیا دا اللہ کی عبادت توہو با کھرا ادو نتنا ایگی اچا ایگی مال ایگی لم کری امتا مفهمدو دا کانا با فگل روح تو نکسی ضربہ حضرات سنگھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دنیا اسدگی ہنکھیبا متم ہنکھیبگی
haibadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi intiqal oiba matamduda sahabai kiram singda oikiba halad amadi Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuna karamna sahabai kiram singbu khomjan tajal laga se nabi khibage haiba adugi wari mati amai khoi khaminasi Hazrat Urwa bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma na hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi laitabagi paw asitab matamda Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu sukh muhalladagi mahakasi mahaki sawari habidi sagonda tonglaga laklami masjid ki maikaida masjid yorakwa matamda mahakna mahaki sawari habidi sagondagi kumtharaklaga sagondagi kumtharaklami matamduda Hazrat Abu Bakar gi maithongda yengba matamda yamna khoiram khoisaunaba amadi charangnaba ngungai tabaga loinana yamna awabagi halatta urammi mahakna Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha da ijazat laurammi haibadi Hazrat Aisha se Hazrat Abu Bakar gi machanupi ni machanupi da changjarakpagi ijazat laurammi Hazrat Aisha radhiyallahu anha na Hazrat Abu Bakar da changlakpagi ayaba piraba matungda mahak changsillammi Hazrat Abu Bakar na changsinba matamda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laikhiramdre haibadi intiqal oikhiramleba Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam mahaki bistarda hiptuna leirammi thawai yaudraba hakchang adu bistarda hiptuna leirammi amadi Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam gi akoibada mahaki nupising azwaj mutahharat aikhoi gi ima ibe masing phamduna leirammi Hazrat Abu Bakar changsil lakuma tamda Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha gi atopada atai ima ibe masingna loina mamaida parda tausillammi Hazrat Abu Bakar changlakpa matamda makhoina masawi mamaida parda kupsalami parda taurammi Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu na hujur sallallahu alaihi wasallam gi maithong mubarak adu hangdoi amadi kuuna kullaga hamlammi aduga Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam gi maithong da bosa pirammi amadi yamna nungai tabaga loinana Hazrat Abu Bakar na hairaklammi madudi kariyana Hazrat Umar bin Khattab na Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mahakna mapanda hairiba asilali haibadi Hazrat Umar na Hazrat Abu Bakar na ngasai gi Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam gi manakta changak tringai mamangda Hazrat Abu Bakar na mapanda lolhaubudu mahak taraga changkhibani Hazrat Abu Bakar na hai Hazrat Umar na mapanda lolhauriba haihuriba adu aran bani Hazrat Abu Bakar Hazrat Umar na haihuriba haisina karino Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam intiqal oikhiba natte abadi Allah ki Rasul sikhiba natte mahak hingi tawbatabo Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam si hujik wan thakribani natragana Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam gi hakchang di sidali hauraga mahak ithawai asina mi'raj da chatkribani amuk halakhigani haina Hazrat Abu Bakar Hazrat Umar na hayeba kanagumbana Allah ki Rasul laikhidre haiba tarabdi mahaki mangakakkani phawba Hazrat Umar na hayeba adubu Hazrat Umar na mapanda hayauribu haising adu aran bani Allah ki Rasul se hakikatan Allah ki manakta hanghare haiba asi Hazrat Abu Bakar na hairamme Hazrat Abu Bakar na hai uzzat ki qasam haibadi qasam charaga hai aigi thawai hakchang pumnamak po paibiriba mapu mahaki qasam charaga aina hairibani ya Rasulullah nahakti rahmat ki rahmatni nahak ne hingingai gi matamdasu amadi nahakti siraba matamdasu kayada sengkhraba kayada matik magul laikhrabano haina Hazrat Abu Bakar na hairammi
Hazrat Abu Bakar Huzur sallallahu alaihi wasallam gi maithong mubarak tagi fi haidok lamba du kupsil lamle aduga mahak masjid ki maikaida yamna thuna changsil lammi amadi masjid ta akoi bada sahabai kiram sing pham laga khoirang khoi sauna duna lairamba singi mangak sing aduda haibadi mahakna loina pulapna phamma lairamba sing do haidok aga member yaunaba direct changsil lammi Hazrat Abu Bakar na Hazrat Abu Bakar lakpa asi uba matamda Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu subhamgre amadi Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu na member gi nakallamada lep laga mi atai sing sahabai kiram sing da khonjin pirammi haibidi kaurammi hairammi Hazrat Abu Bakar gi khonjin tabada atai lep tuna leiram liba amadi pichi lon narammi ba khuding mak adu loina mak tuminna laikhiyo adugi matangda Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu na kalima shahadat jaise mahak na phaba adugi moongda Hazrat Abu Bakar na kalima shahadat solami ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jaise mahak na phaba tumena kalima tayyiba solami adugi matungda hairammi Allah Rabbul Izzatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asi aikhoigi marakta lairingai da haibadi hinglingai gi matam damak Allah Rabbul Izzatna Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam gi sibagi pau pirakhrabani haina amasung Allah gi Rasul tanatana nakhoisu aikhoisu dunia da lairiba mipung khudingmak amadi jiba panba khudingmak sigani haibasi Allah na mamang da haigrabani amadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su sibagi pawasi aikhoigi irakta lairingai dagi Allah na pirakhrabani mot ahaiba pot asidi yaqini oiba hukamni masi har khudingmakta thawai panba khudingmakta loinamak yaurakane Hendok henjin hanba konba khakiwani yaubadi mipung khuding makta amadi thawai panba khuding makta loinamak yaurakani Allah azza wa jal gi atopada dunia da lairiba khuding mak asi loinamak mot ki bahau tanglagani masi Allah na Quran Karim da suhaibi khrabani Allah Ta'ala na Quran Majid tahairi wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکھوئیگی رسول نی مہاکتی اور مہاک کی ممانگ دسو اللہ نا رسول قیام رم تھبی رکھی اللہ نا قرآن دہائی سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سی نکھوئیگی رسول نی امدی مہاک کی ممانگ دسو رسول قیام رم اللہ نا دنیا دا تھا رکھی امدی ہائی ریبا رسول سنگ ادو مکوئی دنیا دا گی ہنکی ادومین تودنا کری گمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہاک کی انتقال اوئی خربا ایبدی مہاک سینا دنیا دگی ہنکی بتا ربدی کرینو نکھوئی نکھونگ نتنگ حل لگا چرکھی گدرا سی نہاری سے ایبدی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال اوئی خرے نترگن شہید اوئی خرے ادو ایربدی نکھوئی اسلام اسی تھادو اگا چرکھی گدرا ہائن اللہ نا قرآن دا ممانگ دگی ہنگ کھرونے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا ہائی ریبا آیات اسی حضرت ابو بکر نا سولک پا تاب متم دا محاق نا ہائی با مسیح آیات سی ای بالکل پنکاو کاو تھو رہے ngasi Hazrat Abu Bakar na solak pa matamda ay khangning ningsing ay amadi ay nagkhalli kanan harsi Hazrat Umar ni harsi ay nagkhalli hayri ba ayat asi ngasi magtata Allah na tharak para hay na aygi wakhanda khalli hay bidi inaw naw hawna na aygi thamoyda sige ayat sige matik magun changa ay hay bidi Hazrat Abu Bakar na solak pa tab matamda ay hujik khakta thara ibrahay na khalli masi Hazrat Umar na hay ادوگی متونگدا حضرت ابو بکر نا قرآن کریم کی آیات کھرا سولگا صحابہ کرام سنگ دا تحلمی
حضرت ابو بکر مسا مقصو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی پاو سی تابد بی چین اوئرگل لیرم بسنگ دو مدودا تحلمی قرآن کے آیات اتائی کھرسو سول لگا مدو کی منونگ دا حضرت ابو بکر نے سلمی اللہ تبارک و تعالی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہائی کھرونی انکا میتون و انہم میتون ہائی بدی نہاک سو سیگنی امدی مکھوئی سو سیگنی سمین تودنا اللہ تبارک و تعالی نا قرآن کریم دہائری کل شیئن حالکن الا وجہ لہ الحکم و الیہ ترجعون ہائی بدی سب چیزیں ہے بدی کلو شیئن حالکن ہے بدی دنیا دا لیری با پوت چاہی خودنگ مک اسی لوئی نمک حلاک ہوئی کھرگنی اللہ وجہ بس ایک اللہ رب العزت کی ذات اسی اللہ کی حکومت اسی مسیح کھکتنی لینگ دن لئی ہوگا دبا ادو کی ظہور دی آئین قیامت کی نمیتا کوئی کھنگکنی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور ای کوئی خودنگ مک اسی اللہ کی میکیدہ امتنگ لوئی نحندونا چتلا دبنی ہے بدو اللہ تبارک و تعالی نا متھنگ محبیر قرآن کریم دا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام روئے زمین سید لیری با تھوائی پان با پوت خودنگ مک اسی لوئی نا فناہ اوئی کھرگنی ہائی بدی تاک تم بھگنی اما فبالیم حور روئی توبتبو نکھوئی گی مپو ہائی بدی پروردگار اللہ تبارک و تعالی کی ذات اسی ہائی بدی اللہ کی ذات عظیم والی احسان والی ادو کی متک مگل لیر و اللہ رب العزت کی ذات اسی کھتنگ لیم دلی ہوگنی اتی دی لوئی نمک فناہ اوئی کھرگنی اللہ تبارک و تعالی نا قرآن کریم دہبیری کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ہائی بدی تھوائی پان با خودنگ مک اسی موت کی مہاو لوئی نمک تنگنی اما سنگ نکھوئینا دنیا دا توخیبہ تھبک تھورم خودنگ مک کی اجرو ثواب اما دی گناہ جو بھی اکھوئینا دنیا دا توخیبہ خودنگ مک اسی کی بدلا قیامت کی نمیتا اکھوئی لوئی نمک پھنگلو گنی حضرت ابو بکر نا ہائی ربا قرآن کی آیات سنگ اسی سولگا صحابہ کرام دا تحلمی ادو کی متنگ دا اللہ تبارک و تعالی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بو جتنا عمر حبیدی مہا کی چہی پیرگا تھرک بدو ادو کی متم دوما رسول اللہ نا اکھوئی کی ارکتا لے رملے ادو کی متنگ دا اللہ نا مہاک بو امکا ہائی بدی مہاک کی متم لوئی با متم دا امک پسند کرے مہاک نا اکھوئی کی ارکتا لیری گئی دا دین اسی مپنگ پھانے ہنگت لمے اللہ کی حکم اسی اللہ کی حکم سنگ اسی اتوپ سنگ دگی ہنگت ہوگتنا غالب اوہن بیرم میں امدی اللہ کے پیغام جو مہاک نا پرک پا خودنگ مک ادو ای کھوئی دے یوہن بیرم لے امدی مہاک نا اللہ کی راستہ دا اللہ کی لمبی دا اوہابا کیا کھانکھرے جہاد تو رمے مہاک پو اللہ تبارک و تعالی نا اسی حالت دا امک پوسن بکھرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایکھوئی دا سینگ لبا یامنا لائی ربا لمبی ایکھوئی کی امانگ دا تھمبیرم لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایکھوئی کی امانگ دا لمبی اسلام دا چپ نگائی کی مکمل طور پر مپنگ فاربا لمبی ایکھوئی دا تھمبیرم لے حجیک کناگمبا میما حلاک اوئی رے ہائی بدی اسلام دگی لیٹھوئے ادو اوئی بتارگدی مہاک کی مفہم دا کوئی دلیل اما فوبل لئی روئے حیین اللہ کی مناک تک کھمنگے گی مرم دی مہاک اسلام واضح اسلام گی دلیل مہاک کی ممانگ دا لئی ربا اما دی کفر و شرک دگی شفا پی بی گدبا قرآن مجید کو سی مہاک نا اونا کری گمبا مسیدگی لی تھوک پتا رب دی مہاک قرآن حدیث کی لین مہاک حلاک ہوئی بنی اللہ تبارک و تعالی و مپو نینا کھلی بمیوئی سنگ ادوگی دا مقتدی مہوئی گی مپو اللہ لیری متم خودنگ مقتل لئی گنی مہاک کی متھک تا کئی دوننگ دا موت لا ہوئی
ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍು ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯕꯨ ꯃꯄꯨꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯕꯥꯗꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯗꯔꯖꯥꯗ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯨꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯇꯍꯧꯔꯣ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯕꯨꯗ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯉꯁꯤ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯦ ꯂꯣꯒꯣ ꯑꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯜꯂꯥꯍꯗꯒꯤ ꯀꯤꯌꯨ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯗीन ꯑꯁꯤ ꯆꯦꯠꯅ ꯄꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯔബ്ꯕꯨꯜ ꯏज्ꯖꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯗीनꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏज्ꯖꯠ ꯄꯤꯅꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯕꯥꯔꯛ ꯋ ꯇआलाꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ shiꯐꯥꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯤꯇꯥꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯔബ്ꯕꯨꯜ ꯏజ్ꯖꯠꯅ ꯔꯁꯨꯂꯨꯜलाह ꯁꯜꯂल्लाहु अलैहि वसल्लम बुसु हिदायत पीबबिबनी हाइरिबा किताब असिदा हलाल ओइबा पोसिंग हराम ओइबा पोसिंग लोइनमक अल्लाहना बयान तौख्रबनी अमदी मसीदा खुतिंगमक याउरिबनी हाइरिबा वफमसिंग असि हाइरबा मतुंगदा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुना कसम चारगा हाइरमी जो भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक सिंगदगी अखोई की थक्ता लश्कर थारकलबा हाइबदी लन्मी थारकलगा अखोइदा हौरकलबदी अखोइना मखोई की परवाह करीमता तौरोय हाइबदी मखोइबो अखोइना लेमना थारोय बेशक अखोइना तलवार हाइबदी थांग असि थमखिद्री हुजिकसु अखोई अदुमक पाइदुन लैरी और अखोई की मुखालिफत्ता जो भी लाख खुदिंगमक अदुगी सात्ता अखोई जिहाद तौगनी जैसे के अखोई ना अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सात्ता तौरंबा अदुगा चप मानना हुजिक कनागुम्बा मीमना ज्यादती तौरबदी हकीकतन महाक मसाना मसादा ज्यादती तौबो ओइगनी हरिबा वफम सिंह असी हैरम लगा हजरत अबू बकर अमदी मुहाजिरीन सिंह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन और दफन की दमकता चटखिरमी तो नुक्सी जरबा हजरात सिंह अखोइन हुजिक ताखरिबा वरी असिदा यामना पुकनिंग नुंगसीरबा साहबाई किराम सिंह की यामना बेचैनी ओइरबा मखोइगी ममा मपादगी पुम्नमक्तगी ख्वाइदगी हेन नुंगसीरबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल की मतमदा लोइनमक्सी अंगाउबगी हालत ओइरंबा मतमदुदा अल्लाह रब्बुल इज्जतना हजरत अबू बकर दा अदुगी ताकत अदु पांगल अदु पीरगा सहाबाई किराम सिंहबु महाकना संभालखी अमदी महाकना तकरीरदा हुजिक ममांगदा हाइखी करियना जो भी अल्लाह की बंदा अल्लाह की मखलूक तगी अखोई की इथक्ता लश्कर थारक लबदी अखोइना मखोई की परवाह तौरोय अखोइना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ जिस तरह जिहाद तौरंबा अदुम हुजिक शोय खोय मखोई की साथ जिहाद तौगनी कनागुम्बना हुजिक ज्यादती तौब तारबदी हकीकतन महाकना मसागी मथक्ता ज्यादती तौब ओइगनी मसीदगी अखोइना खंगबा ngami मदुदी करीनो हाइब मतम हुजिकी मतमदा चटनबी ओइना अखोई इस्लामदा अखोइना इस्लाम धर्म की वरी अमदी इस्लाम की हौरकफम असि मपुंग फाना मरिक चुमना खंगदबन मरम ओइरगा अखोई की इस्लाम की लरिक सिंह अमदी कुरान करीम की आयात सिंगदा येंगलगा हुजिक मतम की कुफार सिंगना अखोई की इथक्ता तरह तरह की वहंग कया हंगली मसीगी मनुंगदा यामना चावरबा वहंग अमा इस्लाम दी तलवार हाइबदी लान थेंगनरगा संदोरकपनी हाइबन चिंगबा वहाइसिंग असि अखोइगी इथक्ता हंजिल हंजिन हाइदुना तलै मसी अखोइना खंगदबदी इस्लाम असि करिगुम्बा जबरदस्ती अमा फौगी जरियादगी कनागुम्बा अमा फौबदा इस्लाम पुरक्तबा यारोय हाइदुना जिहाद तौखिबा लैते जो भी इस्लाम दा थेंगनखिबा अमदी सोकनखिबा लान खुदिंगमक इसाना हाइबदी इसाना इसाबु कन्निंगाई की दमकता थोकनखिबा ngángtani मरमदी करिगिनो हाइब मतमदा कुफारे मक्का सिंगना मखोई की मथवाई चाकप मरमदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैकैदा लश्कर थारक थारक लगा मखोइना खटनबा होरखी मखोइना थारखिबा लश्कर सिंग अदुगो ngakthokningai gi damakta thengnakhibा ngángtani इस्लाम दा कनागुम्बा मी अमा फौबा नंग इस्लाम पुरा उ नत्र दै खोइना हटकनी हाइबन चिंगबा कोई जबरदस्त
ꯇꯦꯁꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯁꯂꯥꯝꯗꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯔꯁꯨꯜ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍು ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯑꯈ꯭ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯍꯨꯀꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯁꯂꯥꯝꯗ ꯑꯣꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯍꯖꯔꯥꯠꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯁꯂꯥꯝꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯍꯥꯕꯥꯏ ꯀꯤꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯗꯥꯠ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯐꯪꯈꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟꯒꯤ ꯇꯥꯗꯥꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯔ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯈꯤ ꯋꯖꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯔꯁꯨꯜ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍु ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯒꯤ ꯁꯨꯟꯅꯠꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯑꯣꯏꯅꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯩꯔꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯒꯩꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯆꯜꯍꯟꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯅ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯥꯞꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯍꯖꯔꯥꯠꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯈꯤꯔꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯁꯨꯂꯨꯜलाह ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍु ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯒꯤ ꯇꯔꯤꯀꯥꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ इनशाअल्लाह अल्लाह ने अखोइबु दुनिया दा सुमाई पाखनगनी अमदी आखिरत तसो अखोइ सुखसोइ सोइदना अल्लाह ने माई पाखनबिगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की वादा दी सच्चानी अल्लाह की वादा चिंथीबो ओइरोय नुसीजरबा हजरासिंग अखोइना अल्लाह की हुकम अमदी रसूलुल्लाह की तरीकादा मपुंग फाना चत्तबना मरम ओइरगंसी अखोइदा अल्लाह की मदद अल्लाह की मतेंग अदु लाक्त्रिबनी अखोइ हुजिक मतम लैरी अल्लाह गा अखोइगा लैनरिबा लंबी असे तत्खरे अखोइ अमुक्तंगदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की जरिया दगे अल्लाह गा अखोइगा मरी से अमुक्तंग समझनसी अमदी अल्लाह की मतेंग लौरगा अखोइ दुनिया दा हिंगमिन्नसेबा इंशाअल्लाह अल्लाह ना अखोइ खुदिंगमक हेंदोक थोइदोक नामल तौब ngambagi pangal pinabibo oisanu amin